tabarukayo mwana witu mukahumura ko tiyo program ya SISIIMUKA nkiri sister charity kandi amazima garungu twakwanjije witu rije kuba na tutangaza na tushobora na tuoreka nkwata yesente za business nk'eka twatabukurabire mwahemwe kugira ngo sister charity and sons je family business automatically nebindi santo yenda kureba ubiyaba esente yeka uya business yeka nkwata yakasenta ka business eji neba neshana ngo kwakushanga ngo mushana we yakora umukazi no we yakora mwana no we yakora kechikano shangu yaba under one umbrella kano shangu mwana ari inclusive kano shangu mchara na warwaho mchara mutona mchara mukuru omwana watuzire utkuteka tangu no waheru no wo munda nebindi so tinkwenda kumwaka bigambo munyikirize abe yanjurure na bwanyuma tutandikiraho turebe business yeka niyo ki esente yeka niyo ki kandi nkwata ya sente ya business yeka niyo eyemerireta twakwakira bare no kwata obwire wire twatine kukwata turabe turiyo munjura I know yes orirota ndireje abantu baramutseho be yanjura mazina ni Miriam Rwabyoma ni ndugo muri Mbaromu kandi of course nanjye ndiyenza rayambara ndiyo mushaho kazi I'm a pharmacist by profession konka echo tukunzi birakora business na no kutunguka ku zombie nkora yes so tutandikira hatko gamba business yeka nimba nyenda ngwaho na humpetegereze njeje kinani ngamba sister charity and sons ninga umushako ari yatandikire business ajineho akareto mwana akakoramo akareto mukaza akakoramo niba yaba family business when we talk of family business what do we mean ati kurijero kuncenga family business ni business yeka haza obwiro bwinje shana mwe ninza kutandakante mwaza kuzomu kintu cyo kugira ngo business yeka ni cende umuntu abanza cenge family nichi abo kuba family nashi amaka no kukwatanisa obwiro bwinji omukazi nagira ati ekangira kasenta kanje na no mushije jate kangira kasenta kanje hazecho kiretaho obutikirizana so twandutandika business yeka ntutekwa kutandikira musinge gwenyine ogwara hanga abo kwano we yatandikire heka kutukuzo mbiburi tureba ngo ekatandikwa hora hanga mukama simu nyewe ndiyo murokore so obwiro bwinji ninza kwata ombinte byahandikirwe kugira ngo tubase kushobora ece kintu ncendo tandikiro musinge gwenyina heka yatandikire abantu abinji omukazi nagira ati bikambika kasenta kanje haburaho kwikirizana abo kugira ngo taraho mutual trust taraho kwikirizana okomuka okwesigana omukazi abari insecure abanateka maybe omushija yineke byaryo nakore byeye omwantu bukora babiretamwe abandi abakazi kashimanya ni checho hati ntekwa kutandikira musinge ogwo kwikiriza iwe nko mukazi yikiriza ngo mushija wawe no wawe abo kwa ko kuza kureba je omuntu omukazi ashirwe noreba ngo ari mu office yeye nko mukazi so tina no kubasa kwihamu inchinche nacho banze chikuzemu chibanze okikiriza ba mama bitu bakamanaginga bata bamama bitu bakaguma mu makagabo bakatobahaza cyangwa bukabi yangu ko ati ntwende byangu ntwenda microwave twenda mutasiye mu speed oje konka twatandikira musinjo go kwikirizana bibure girangu bakaba juire busha haza batakushwara so echecho nicho kinte cyo kutuma washita mahansi iwe no mushija wawe mushita mahansi muyikirizana twaza kuchitwaza tutakatahire no mumbaga n'amabeto binji nashwerwa acikaya jat hari tugira ta business ntuzakora kintu tuzakugira konko bwiro bwinji tuchikwenda mu kitandike ncenda kitandiko takatahiremo no warabe watahiremo naco no kitandika numushitama hansa ameza and you decide mujango hati ntuzakora tuti okunuko turatwaze sente so nyona ninyenda kubanza kugamba musinje ogwekanisa
yes kushanga Yesu Kristo niwe musinje oguriyaka yawe gwaguriyo musinje then noza kubotine kubanganisa ngogo mushija manya naza kuchitinga naza kureta mu mukazo ndijo benwe yabitwara echo wachiho mind yawe nibageta disaster preparedness mu government konka wachiho mind yawe notine ho opportunity yo kuhereza stand kutahira kandi katandika kugambira ibintu biti so nicinchenda tutandikira musinjogo ogwa Yesu Kristo. Okay, yes, okay, hata onanye nangutandikiraho turebe ko twashitama ameza then nituba twaza kuganira aharibiha ebikwatena na business yeka. Yes, hati of course kutukushitama hati tutandika turebe business ntwenda koreha kurijira nyowe kundebere nyowe kandi nyonkanshomire ndi pharmacist ndikubasa kugira ikinayikora konko myaka yiti iwe nko muntu no yemarira exactly konko omukubanza in my first 5 myaka yanje tandikire nkanta kora nubwo nkanshiri internship so nkanta kafundire jesente hata nwakuijo kwatanisa na nokukundana so at that age point omushisha kana basa ku supporting akaba nwe yampaka sente kechi akaba nwe yampaka sente kechi and life went on konka hata later on kunkutandika kora hata nanye ntandika kugira sente hazezo sente tuzireta tujango hati nyowe mbasha mwakora buri yokotaka kwasize yakusupportinga hata mwembe murinka bakwasa exactly so hata mwine kutugita mukakora hati kugita tukareba ku cyagenda kwineke twakwatanisa tujango hati twaza kutandika akugira ngo kandi pharmacist yagira ati reka tutandike ho business ya pharmacy aboko empanga reje ne kushitamamu ekitere kinoze kwane cyumanye nuko kwikiriza no kunkugamba wano basa gukora umudara omushija jimujata mukatushitame omukazi agire ki yakora haza nyena no kubanza kutera echa kugira ngo omukazi no kushitamo muka no utilizing omukazi waye wamushitamiso muka nkinchimanyisa ngo waye wechiruhanga ya mukuherire muhanga katuherezo omukazi ngwabo muhwezi yes so ko kubota mureta wamukora dormant wamushitamiso mukaya okuzara bana nacho kishikire konka ombye ntunguka omukazi na waine mu mwanya so wamukwata mwataka business mwakashitama muhamu ninga yaryo nakore kindi ni mu mwaka konka omusinje no kugira ngo mwikirizane kimukuzakora atito tukikirizana twagira ngo reka tworeka business ka pharmacy twakatandika kandi kakora so ebyo mbye mukushitama mukareba ati nanyenye namuturebe aha budget abo kwati noza kushanga ngo yes family business eruho konka musamuka personal money somewhere somehow nyine mwakanje no mushayine mwache ubundi na nabana ubundi nabo kikabake iyo kashanga umwana ine cyane satana nyenda turebe umuntu akastikinga the other budget imikwa mutireho for family business then no twawo two mu rubajana to okastikinga aharutwe ahagwa your personal kind of things kare echo kubanza burika einengeriye kora mu bintu tutukagira clear cut ekintu kiri specific ngo kazona zine kora kiti but we can get a neutral but we tufune neutral ground yes echo kubanza omushija ine ku providing basic principles kariya kasentache kataka business katari muka business omushija really aine kuba na providing tukakura tukumanya ngo omushija no wahereza nuwe tata weka kandi tata wena na bible n'ekigamba ni provider nanahereza so ntutandikira kugira ngo omushija basically aine kuba nahereza konke cyo tukuzibera mukazi kandi kugira nawe contributing so basically omukazi omurimo gweye no kumakinga sure ngo eketerire hazo omushija ya makinga sure enju provided for eine byo kurya eine ki abana baza yishomero bici konka akaka sente twakakwata nyoedi okunu konkuteka ngo omushija yakwata ka sente che omukazi yakwata ka sente che bakateka hamwe
katugire ngo wakora miliyoni emwe uriya yakora maybe miliyoni ndijo mwazikwata mwazitahamu mwagira ngo okay nuko tukugira ati mwagira ngo emitwara 5 gitware ne yawe y'ibintu byawe abo kuba hari ibintu bintakuzagambira mushija nabugana ikirema amahanda nayenda kucereze cya 2 na nicyo shinchajire na sister wanje ineka birthday ko mwana we I have to go there and I have to buy a gift somehow. So nichinchenda at least omukazi agireho ka portion akeye na nomushija agireho ka portion akeye ko kugira ngo akana kitu kugira ngo hagire cyatera oku ningoku ntugira mutiti then hagire cyatere cyatwembi atanka family mwaferwa maybe side yoku ninga side yoku mwakora akasente ka business kandi katari bwana bwa butari nyina wa business ubwana bwa business oba noncenga nkwineje hariho kurya omushije wanje nakira kugira ngo otakaryo bwana bwa business otakarya nyina wa business kure karya ubwana bwa business nako mwana nabasa kufa konkanye nazara so ni chini chendangu mbona wano barira business yawe wagitwazota mwagitwaza muto kugira ngo burikizebe cyatera mwakwata mu business mutyo mwahendera mukwasoro mu capital yabazire numusiga batachizara no wakwata nyina wa murya so waheza kurya nyina njinji manyisa ngo business yawe abo kuba wataho mu capital cinci manyisa ngo hati profit kutandika busiya watakutandika busiya mukazo ndijo busiya ngasa bugume okay hati ndio ni ndeba ano habuzichi obwa kwasa kwereza abine businesses za family omukusetinga goals zabo eziri short termed na neziri long termed business ejo already ho konka eine byine kuba nebugana ombugufu na nebyo yine kuba nebugana omburingwa yes so nyenda kureba n'ubuhabuzo bakwasa kwahereza kugira ngo zombi eziri short term na long termed zombi bazubugabugane zitekweza kikirira ngo business eje okay ati nyonka reba ndukura tukatwine ba anko baba giga wow I kani ndeba abantu baba giga mnonga konka later on in the long run myaka kuyagenzere ne wow wareba sente zayenda kezacendera abwenje nkandeba mnonga abantu bakuspendinga munonga abintu kandi oshanga ngo tomorrow tuwa investinga oshohoze shitagarura amagoba ganye exactly okay. So arhonyowe advice inkushira kuhereza abantu otakakora abantu bonka konka kureka okoreneka yawe kandi mu investing ombwiro mukuba mushwerine at the beginning ni chinchenda o taking off time or saving akasenti saving eriyo mu Bible Bible nejirangu when you save ngo a full spends it all ngo mushema na kwata chona chiri yachezo konka ngo umuntu ari wayize umuntu w'amagezi a saving abika so ni chinchenda mutandike mu saving at least obeno manyango buri kwezi akakasente ngo tukusavinga for this tugure hakataka tugure an investment. It's very good to invest in things nichiru njumunonga ku investing ngo mbintu ebitakwaho ekintu nkitaka ekintu nka business yawe je yo kumanya ngo yo norisa business neyo kurisa tiyo kuyiha muconga neyo guma norisa abo kwanganisho masamwe nareba ko kintu kiba kweta value addition omurnyankore okugita mutindo aha kintu yes okutaho mutindo aha kintu ego kugira ngo burida chike yawe business yawe hariho ikintu cyo ryo noyongeraho ekikuretera customer yije abo ko ibintu bya sente n'ibintu byo mwoyo munonga abantu binje babasobuta shenga konka ibintu bya sente n'ibyo mwoyo munonga esente no mwoyo ti pepa akapapuraka ko kureba akapapuraka ko kureba outward appearance ekinte cyahere kikurebwa konko ko inyuma yacu hariyo omwoyo gukutambuza sente haso muramba jangu sente no mujenye arire nakweshereka exact atokureba ngo ninko muntu ayina matu
ainempura nacenga wamkwatijaga nakufuruka wakwata sente injaga nakufuruka abo kwata kwenda kuguma n'umuntu arijaga sente neyenda kuguma n'umuntu ari kujibikaje so wano kwata sente ni kintu cyenda ozikwateje ozibikeje o saving hako kubasa kusavinga konka nabwe okuhereza nako nukurunji kugira ngo hariho umuntu wo kusupportinga nayo no principal sente ngo kuna nagamba kintu cha value wenga rero kandi yerkwakira yes enga rero kuhereza ni yerkwakira so what ari umuntu ari kuhereza but minimize it wisdom because it's so wenje kugira ngo ogire cyo wasigaza hata nanuboni ndeba ebikwatena na imprisingana abachete communication no mu rujungu ombukwatena family business chine kubanchi twazwa kitabo kwati noreba hati for example ibanyi yakorera Kampala business ya jeans gam ndio mchara hati ninye ndio mbintu hati nyo ninchitira tingwana no kugamba tingwana no kujaje tingwana kostani manyangu ndio ninchikora so kutukushika ahabe kwate kubantu okurizingana omu business ya family kwa kwine kubana kutwazubwa kuta bishikani nye najitanditsere wadimo mwizire mukajekita ahubwo nyuma mshimukana mu mbuza ki oh echo nchineho experience etaru kurebeka nke yabire rinunjo mukutandika konka later on nayega ntechine ko twine kubanchitwara iburnejira ngo mukazi wena ayoroberi iba omuri byona omuri Kristo to be submissive yes okorobokwe tukoroba kugira ngo mushija no murunji ati abantu abinje nataho condition ajya tubishe kishisha kandi chibi kandi kinteganiza ajya tubishikani kandi chamaraye so abura kumworobera simba hakati twaza kuza umutumwa bw'abashubuzi mpanga regere very interesting tinkwe ndahita twahika kwebe kongati no ubutumwa bw'abashubuzi katubanze tumureho kace turagaruke ntwija kutandikira echaka ni chibi echaka rere ataho ine kwa no yorobota katugaruke Chiri on program ya SISIIMUKA nchiri chobutunji charity nyeta sister charity nchine impangare Miriam Rwabyoma yo wanje umukazi takakoraga agumariye impangare mutandisi so twine impangare Miriam Rwabyoma turi ahakasente ka business yeka okutwine kubantu kakwata kutwine kubantu kashoronzya kataka fero muhanda kashanga family business yaraka kutugombyaara ekarugaho so muringo gutwatwahika waweza kutwegitaho twatwahika kwatena nemprizana chete communication omkwatena business age harimu arukwemarira harimu mashembe kwa nagamba nashembe kwa tagamba na wade you know so twatwahika kugira ngo umchara aine kuba so submissive omuri byona so na no business no shayi no kuyanda kutushoborera yahika wahika kuja tuchanje basakwa kiri kibintu kitongana nitugera but still ine koroba so tuzaforoba ko tureba business hato mu mukoroba noreba abantu binji nanyiga ajya tumshija na bonabonesa ajya tubishika narebere no musumuye messages rero arabakaza bakoreba messages adira zo mu aba confused omwanya gukurebe kinte kiriyo misho acergaci ha misho konka bible negira ngo yorobe omubyona nko ku bible rero kugira ngo abashija mukunda bakazi banyu omuri byona omuri Kristo nico kimwe na no koroba hati omukoroboku otakateka ho kugira ngo mushija n'umurungi ningana mubi apana yoroba na non business yes na non business ombye sent yagumanu yaguma kano kokwe ago kuba kokutandikira musinjogwe ago kumanya ngo Yesu no wakumanya byona choroba munonga kando shangangu tokwe wayemara yo iwo kakore chawe bible negira ngo naija kushashura ni wakushashura tumushija rukuza kushashura mpora natandika no tunge bihembo byawe mpora noreba mukama yatandika kumuhindura hati nyonka nkanyine business ijo business yitu atandikire tukagistandika Kampala so ninye nabire ninje managing nkanda Kampala wirobe konka
inkisyo wire oshanga kasente wayenda ngo ugume nako tokwenda kanjoro mushija hata ibintu byatandika guma haziwa mu kuteka oteka ngo kasitata kucumanya aha kasitati tichine chikunkwata konka nyowe nka I've been married for 11 years. Wow, well done. Konka oreba emyaka yarabaho oreba ngo n'ikibintu cyo ryo norwanera ticuru nataka echo kwenda kusiet chike kandi tuwakora nka Kristo kwiyaturagire so oshanga buri chumwe kiriyo nikihendeka nyoko namaziro bwire na jantapana kangara kamusinje ndabye bubi nareba kubi kandi kunagarikira musinje buri kasente ninkanjura buri kasente German communication yes ejo no communication ma watari no gamba uzahikaye abuko biburu kwe kugira ngo mworobere babarimwe na hariho reward rahanga buri kuteka ko kiragiro na hariho echo kuza kufunamo takukiteka ho ngo kikuzibiri na kiteka ho ngo ufunemo so takubasa kuba yakitireho abo ko nuwe munyabwenge nwa kukizaye takubasa kuba yagizira tumworobere babarimwe arikwenda ngo akore mesi yes ni kintu manyisa ngo akananda kuhereza mu mugisha takatujiraga namambi takatujiraga namambi so hati mbweni nyewe nuko kuyijanka girante no ece kintu naza kukigeranta kandi ndi dukunaherezo wire na nejo business by the way ya rema gumizam naiza na jante bishi ece kukiza family yanje niki nakwato muhanda nagaruka mbara nasigaho business nasigaho sente konka family ya banza first amaka gabanza because woyine amaka gahendekire tikikuyamba nubwo kuboyine sente zikwingana ki taraho businje kandi wowe nagombesere byasigarana byo baguriye museto kandi ubwiro bumazirenda hamwe nawe tukoragana everything to communicating ndebere hempinduka mpango amina so omukazi we naryokwe nari umushija we naryokwe yorobere byahandicho kankanya ino shetu wagambara nka musinji ogwo kushanga ngo nko mushano we yabatire mwaka senta kinji konka there are scenarios obo kushanga ngo mucyara actually yogwitse turije akasenta kuturiyo ntwemereraho akasenta akanakanje mbweshe nogera ngo nkanye nka pharmacy teze shaha tinkufuna sente yeah you do nyine sente zanje abakazi hati by the way bakargayo tubacira abakazi bari abo kumanya abakazi hati binde sente zabo abakazi batakora sente ne bacina bace na nabo turiyo ntushaba mukama ngo abayambe barigiye konka hata mukazi sister inakadara yes nahari hecero konka hati kugira ngo nyine sente ne bashashura umushara kandi muhango konka ningwaje kandi nkigira mu businje kandi oshanga na nebinte bitwakora byatutungura munonga kukizo wakakwata kakabika esente yechikaze ejo nyoti kugicereza munonga actually tinkugicereza munakachi zona ne sente taro sente yechikaze manya ko kwete ko mbya ne headed paper ko kwete ko mbya sente kichikaze ni chinchi manyisa ngo wagara yesa selfishness waba selfish okay na nyenda kureba mwina bana for example mwine family business atinka tokutwazo muchumure cye kiringwa we want these children to volunteer on businesses is it right, is it wrong, does it motivate, does it not? When chechabana it is important that you include overtake on business aboko bako bateko on business batandika kurebe sente izukurga hati abana itwito kutwakuzire twantureba mawa rukutoba tata rukutoba konka kutukura hati to abana bitu tubakoreba kufuba tubakureba nakachi niwe nareba office shashuri we nareba chiko kushaba chips bazumuhereza kwa kubana ndakuza manya big fan bamuhereza zemijere bamuhereza weta kumanya ne chinte chikuba ndaka smartphone nana kendi immediate exactly so abana bitu ntutekwa kubato business bakareba kwe kukora bakareba nico chintu echaba yudaya batuchize bine generational those are Jews yes abayudaya bine generational money kushanga a business yargom generation emo yazo mundijo ushanga the 6th generation echegene ya business yatandikira the first generation the first konkito hati business naenda ngo mwana gumuka
haza gosiba abana TV barakoreza abo bareke kutukabya no kandi yo ninkoreza anje apana ni chinchen bible negera ngo yegesa umwana umuhanda go kwendara azemu kwara akuretara guri atarugurugamo ko kubura kumwegesa umuhanda go kora sente kwakura nabe kifandagaza nico kushanga abana binji aryaho ishe yamusigira business bategerize ngwisha abanza afi ingweno omplani ye yari najata mwene tata kuri yakufari yitaka jengo ntubahonda na mutwe echo nico chukureta ko kubota mu training jire omu business ukamwereka ngo sente yako nuko kuzikuruga nuko tukuzikora bitwe twatanduka hakantu buri kwezi ntusevingira abana kandi tubereka tukabigurira accounts zabo so ningendana na my first born my second born bine myaka 11 mbatwara banka aine ATM najita mu bahari mtware 5 mujantiye oturiyo ntuza kugura inkito amanyangu sente no bazikora baziteka account wachireba kandi zishohora binte byo mugasho konka wotakoze echo omwana nakora kutekateka ngo buryo bishi nk'eka noza yo timbore bishi tukoko kwata umwana ukamuha TV kazi tukazi omwana wano nda kumuha TV mutwara business kandi reka ngambire ndabikunda just tukubereka konkandi babikunda kwa kwije nka recently nkanyine kaharakanja kakuru aduka ureba nafayo nagenda kwatechi are excited about kugira ngo customer yamukwasa sente ndazacire ntubara balance ashemero ureba ngo camukoraje yabo mukaza yijoro mucintu nawe ati nko muvaka ya senior 4 nyoni nza kubona abona na business nashitama huna abakashi banu bamureba ho tubakanyo. Then my question is, uja kubana umushashuro mushara ninga ryo mu family business. Nyoni nkunda kubashashura. Awo kuba ko kumushashura omuha motivation. Kandi uko kumushashura tinkuza umushashura akaguma nazo. Mwereka ho kuzita account. Tugenda no mu banka umugiranti twaza kuzidepositinga aho razendere. Ojuzo ungambire tuzaki ziyo. So tinkumugumira kandi nawe takungumira. So are you excited about akasenta kari account yeye? Okay. Na numuni ndeba in case of any risks ebigwanga tebiraze ebiri kwija tuteteka tekire ebitwete bigwererezi omunyankore no jangu tukayetebekanisiza tuta ebyo bigwererezi ahabwa businesses zitwezi twaza kushitama tutatujengu ngwenu kwa kuba hechi tukatwaza tutatukatora. How can we prepare for these risks? Kashiti cheche chinana dizirenti numutekwa kusavinga because bible negira ngo ebyawe nibyo kuchungura so wote tebekanise okamanya ngo hati haraka senta akutwine nk'eka twine hubwa millions witu mwibika 5 ninga bushatu ninga chininge mtwara 5 hagire cyatera ntubanzo twakozisa tuko ya business haza yes. Business niyo yaza kutunga bizubu ati business ne basa kufune tobuzo orumwe mwene tebekabura mo orumwe obonda imwana mukorora babajangu mwezo gutwa kibenda hwaha mu rugo yes hariho n'ikindi kushanga ngo mwayenda kugura nk'ikintu caza outside your budget konka mwine sente z'umukumanya ngweze neza business aza nezo gukora business zitarugana bwazo ushanga yes ziri nyina wazo konka ziri yawaduka kandi notekwa kugira ngo iki kintu no kireba mu muhendo muhango kucira it has happened chibiro yikikubi uze sente ziti cyangwa business tubati yes so ojo tureka tutahirire mu kace business tuija that nico kurebera eze sente zumukuba mu savingire previously nizo zukuba yamba kugumana mu pushing aho kace kugira ngo ebye binte umwana mu manyango ne bizakubaho disaster biba covered. Yes. Okay. Nani nyenda ngo turebe enshonga yiwakwasa kushanga ukashanga ngo mushija ninga any of the partners omushija obo mukazi yahika yargo magara gensage kwa wahereze kutwereka ngo mushija nabari yo mutwe omuchara nayine kubari yahansa ngo misirize ninga shi ayorobere so one of them hati yarugaho kuyarugaho immediately abeka na business
ni kuba batwaza bata kuranga buri kimwe cyaguma mu buteka. Of course icyo kirimo n'amateka mwa mushweri ne muri officially married niyo nico encouragingira munonga ngo marriage gikore official zo wo mukazi mwe yanjure mukore church wedding kugira ngo habeho security omukazi kwa yes omukazi kwa kuba ine security na no maka akunde cyakukora omukazi kwa kuba tine security aguma no kushanjirana bagira ngo sente yechikazi abo kuba tarishuwa ugumushija nabasa kunsiga ugumushija nabasa kugira ata ugumushija nabasa kugira ata omukazi muhe security kandi omukuma security tukugira ngo only wedding jempeta it's not security enough yonka konka rukundo kukunda umukazi wawe ukamwereka ngo no mukunda no mufaho no mwereka business okwe kugenda no mwereka ibintu byawe na wagira security acuguma munongo mukazogwe kugira ekibi kugira ngo agira kuyashereka agira kuyabika ninga warga habishambure ninga warga habishambure ko kurgaho naza kwata obumushije obumukazi naza kwata ibintu byanyu abibikeje arebera abana konka ko kuba mukwasirijaga nawe bintu ushango mbwenu you know konkana no mateka ebintu kuba biriyo ebyo mushije nebyo mukazi so aba kwija abwanyuma abamanya ba relatives aba kwija ngo barwanire ibintu ebyo bicurwe ibyo kugira ngo barwanire ibintu no batwara umukote nebirugaho konka na nekindi abantu kumukureba omuntu yaferwa mutahiwe kandi okenda ngo urwanire ibintu kimanyisa ngo just toyine buntu kandi no butemanya naba abantu abo kushanga baryaho just ategerize disaster agire kuyafunamo konka it is not teaching churunji ikintu cyo warahanga nico kureberanya we ni emphasizing amunonga okumanya rahanga okumwemanyiro kamarwa ko kumarwa ibyo bintu nota kubyenda nyo hati integerize tate byakuza kumpereza kandi nanda kubimpa konka tibiri important yaenda nyo abiye charity yes konka nyewe chiyampire namagara kandi akamblessing yayantireho mukono gwa kampo mugisha eco ni chimana okay konka enough turebere nk'abazire bona barugaho reno kashanga family businesses zitwireho zaraka kuhendeka kandi abana basigireho abana bitu aba bampere advice tuhendere yes abazire barugaho really business bobinde ku bantu bakitwaza bata bwenti mwenda ngo mukora bene we agumza munyo mutongo maho bambaburira abana aba bashamse gamba nabo tuhendere abana bine of course abazire nbabakozero mu mugwabo ugo kugira ngo babakuze omungendere ya Kristo bakura batakarga muhandogwe so abana nyoni njira kugambira abana ba sister banje ba brother banje nabana bungishango muhanda kugira ngo omanye ngo ebinte byo muzire bya wawe tichi gender wangu nebyawe tibyawe byo kukozesa na wakabikora omanye ngo nebyeye niwe okore byawe ko kuboyine byawe na nebyabazire nabargaho obirebera konga ko kubotine byawe hato tandika amisho gawe gaza kurebe cye kinte cyo muzira yi maybe next time nkatwafuna bwire nimbasa gambaje akintu cabana kukuba kura kuko kubasa kubakuzaje because abana bitu nicenda bamanye kintu ekinte kibakweta Yesu Kristo baheza kumanyogo musinje tubararabe handi kandi kuba kweza gumanya bamarwa hariho kumarwa kukwijo muri Yesu kugira ngo mukuru nuwaragikurure you also be tarho byo kurwana obabagira ngo nanka nuwarabe nabahereza yakasente ni checho it is okay it is well obakareta obatakareta omuzire yakutwara mu ishomera kakushomesa ukika university oshemerire kubano yebasa kwemera
tureka amisho gitu tugiha bintu ebitukureka tugiha abazire tugiha abahango hari umwana unabugina ari kugira ngo ngunyoba kanyanga ngunyoba kagira bata and you can kugira ngo ishaka shwero mukazi ondijo yataho munje hati yataka kuteka ngo bamwanga nibagira bata mindset yona yahinduka ebefire konka namubuza ogo mukazi akataha muri yo mpitu Oriyo mu university hat ochiryo notonzi yangu bakareto mukazi ninga bakabura ko I get you right. Kandi shabanga abantu basibure abo kubakire ninjira ngo yes twakamarayo. Bantu mwe bari munonga kutuhurikiriza mwe bare ebintu byene bitwaganira nimanya ngo byataho mitima yanyu abo kuba tutwabigambisa kano kureka byarugo mitima yitu. Yes, so thank you very much. Nyenda no kusima umushija wanje Mr. Rwabyoma Colin Nikusima mnonga kunchiza kubambia TV and I am Ochitegera nabakwitiriza shabe ababando mbwenye umushija ko wanje yakucheza no jiro tamba musimu era bari mnonga kandi mnonga wabari ogmanitwe abwa program ya SISIIMUKA twatwine impangare Miriam Rwabyoma kandi twatuganira nkwata y'esente za business nk'eka nandisho mutun charity umuhereza nyeta sister charity icyo twakoma twaza kwakira frembe byemzano and mark you twineyo muzeyi bisinsino aha muheru nabwanyuma ugumize munizo baryawe siba kuronje